Honorable Flavia Rwabuhoro uri umunyeshengero mukaza habwa district ya Chegegwa kandi urukurira kachiko kechukura cy'abantu mu ishengero rya Uganda nagira ngo imihondano yo maka yaza kuheza kwa maka enshunga habwe nc'abanyadini bashemerire kwimukiramo amaka gataroho ekereziya teroho ihanga tereroho baitu amaka gaitu gariyojwa tikakwasire sano kuna ubutoroburo butakwasire kurungi babweta kuna gatosire hati okorogerera habebembezi ubworo bukozere cyangwa hakongeza imihondano yo maka kandi bagambire bimwe haberetire ntasya eyo maka yacendera kuno batarebanizibwa impinduka hinduka y'obwire amataka gahwerwe mu rwezo indwara za matungo n'ebirimwa hamwe n'imihendo embi eyebirimwa. Bishop Joseph Mugenya Apuri amazerebero benariyo mparishi ya Mpara ubaro kutungisa abakristo sacramento area confirmation ahigira abanyayuganda gukorana n'amana kandi ngo bejumbire mu program za government babase kurwanisa ubworo omuye ko tukwebembeza n'icyo kikuru otebwa nombiri sobora kubera kizubu aliyo rasomoto talira kahungu rasomoto talira kahungu kugamba nengurakurana ombintu ebiturkorora bugendo maisati ngokubiri kandi ebiturkwetaga naho tuteye amani abahiro babuzi bwo kwikarana basomesa hala okusaba moyo mukirire oboleka emirimo barakumani bakora okutejumbira muno ebikaro ebikusisa abantu wiro kugenda mu bikaro ebirungi ati msima hapa bishop akisha bibire nibibaho naenda kwisha bitatishi na muna bwa corona na byone bire nibibaho parishi ya Mpara ikatanduka mu mwaka gw'2021 bari kugishara ha parishi ya Wekomire kandi eje ni parishi ya katano mu district ya Chegegwa. Gasha kwa Philip Murangira.